بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدلو بيتخون كوري هفتا تكي فدين مي هفتا اسمدني أديوس كتاب الجهاد شرح قدينو كتاب الجهاد ماك نانغن باب اغوتون میرے موتی فرتم حدیثکن ابابوگے تیر ابابوگے 42 حدیث ای ریاض الصالحین کے سادستے کا تیرستے 26 حدیث سادستے کا اکونچتا تیرستے 26 حدیث. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أنس بن مالك رضي الله عنه قارئ رواية جنبه يكليك فان ودالوي الله رسول صلى الله عليه وسلم هنغرام اكروا في نما يكليك فان مفدين ودالوا كمغاوي اللهم يا الله ايه هدوا بدكروا رسكلاكم أنت عضدي إبرس كلانجي تيمان كليك فانوغي باروري فراتك عضدكي كوا أتوك ملدني එහෙම වෙම තිමන්ගේ හුරිහාවස් බාරකි ඉවරස් කලාගේ හදරතුම් මියලා දෙවවා බාරේ වනසීරි අදි මියලා මදද් දෙවනි ඉවරස් කලාගේ එබහි ඉවරස් කලාගේ හදරතුම් මියලා බාර් लिबी गन्ना में बिका अहूलु तिमकलेक्वान एंग हालुं अनेंग हालक बदलवनी अदि दुश्मनोंगे केहिवेरिकं दुरुकुरनी एमिहुंगे मकरवेरिकमा नुबा रेवुं तकुं سلام واجه دني إبرس كلانج حضرتونه إبرس كلانج ميلا إهريها كم يقدر بني إن حالهم عن إن حاله بدل قرباني أدي دشمنونج عداوة يترينج نبأ ريبون تدور قراني بس إبرس كلانج واجه فلاي كوجي وبك أصول أدي سيمان كذلك فانو عداوة يترين ماتشا عداوة يترين هغرامك حملادي أميهو ماتشا غدوة غنني بس إبرس كلانge واقف لايك وجاي وبك أقاتل أدي إبرس كلام واقف لا يكوجي تمان أميهن ناهن غرام كورانيوس مي لو بيتأخم مي حديث ألقون منا مي أنجادني نوتا لبي فلا ولكي ألقون من غوريها كم يجوز الله سبحانه وتعالى وكيل كرم تمان غوريها كم يجوز تمان तिमन्ना के बारे नते तिमन्ना कुरवेन कम विस नते एहन नम विस अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबरस कलांगे मियला देवी बारकुन्ने हंकुराम इस कुरान
en halun anen hala badalwe adawaitteringe kehiverikam rakkaatirikam libigannavnives ibaras kalanga waage fulayak bay ehmima mitaga insana ena libigemwa molokamaka baraka mi emmeha kantatakum mi ena bariyawani ei evve secche nune bay mihun tibe timage molokam fenifa timage tanawaskam fenifa timage baharu fenifa no en evves kame masakate no Quran Allah subhanahu wa ta'ala emihaka ekamuga waagi verive wadi nuganna wahainda ehma hangurama korwa halu gaves Allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam migotam mi dua korawani mi hadis riwayat korawah mani al-Imam Abu Dawud adi at-Tirmidzi rahimahullah adi al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah widal wani mi hasan daraja ge hadis ekam ade miwabuge salis timwan hadis adi riyad as-salihin ge terste ka hatavis wan hadis wa Nabi Musa radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال رواية جنبه هم كشورهم الله نبي صلى الله عليه وسلم قومك ياك بيكا مدو bayaka medu birufulu gannawa fi nama mifadai vidaluwe dua dannawa Allahumma ya Allah ya Allah inna naj'aluka fi nuhurihim hamakasharun alamen ibaras kalange emihunge metaka kurimati kurame ege muradaki nahur kiyani kontaka mege emme mati baya dushmana kurimatla annayru hamala den annayru annani wara ki kebrani fuppada emme fennan hunnani eta emme egotu mi dua mi kurawani e Allah emihunna timammenna demedu ibaras kalange kurahaka timammen lame ege mane ki ibaras kalange hadratum waagiye deme emihunge nobain timammen salame koddevuma emihunge hamalatakun alamen difaa koddevuma ونعوذ بك من شرورهم ادي برس كلانگ اميهونگه ادي اميهونگه نوبا كانتتكم سلام ومن ابرس كلانگ ركاتركم دش علمن ونمه माने कि ए हद्दवा बुड़को रस कला को इबरस कलांगे बारवरी वंतकं अदि इबरस कलांगे कुलदू वंतकं तिमन्ना मेंग अदावा इत्तिरिंगना देमेदु हुरहक तिमम मेल्लामे अल्लाह के हजरतुम वागिफुलो इदमे एमिहुंगे नुबाइन अलमें सलामे कोद्देवुमा एमा हकीकतुगा मी रक्कातिरिकमा सलामेक्कं होदु मट्टका वरम मुहिम दुआए अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम कोम्मे बेस एबे की कोम्मे बेयक्कमुगा वियस
එබැයිගේ ෆරාතුන් උඳගුලේ දුතුරාලෙන් අත වදානකම බිරුගන් නමිහා මිෆදෙන් දුආ කුරුන් වෙයි يا الله نبي صلى الله عليه وسلم قربا فوا فلي اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم هذا من حديث رواية قربا فني الإمام أبو داود صح سندكم هذا مبابك سالس هترون حديث هذه رياض الصالحين كتيرسك أشافيس من حديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة متفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قاله النباب جنبه هم كشورون الله رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه الخيل أس معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قيامة هميا قيامة الداندين أسوني إيجي نكري مچن أسو نواصي مكاني نكري مچ ويتي فونا استريغان එතාගා අහුගේ නික්කුරි මච්ච වෙට්ටිෆා ඔන්න ඉස්තරි ගඬුගේ වාහක ඇයස් ඒක මුරාදිකි මුලි අස් එහෙම එයා ගුලි ලාමෙහි ෆේවනි එයා බන්දෙමි ෆේවනි හේවකන් කියාමත හැමය ඒක මානේ කි ජිහාද මි ජිහාදුගේ බාබුග එම ජිහාද තයාර කොෆාවා අහුගේ වාහක මිතා මුරාදකි මේ කුලිවර කුලන් එංගුලේ අහුගේ වාහක එන්නු එකමට්ටක තම්රීනුකො තද එසොර ඒක හුනර්ත දස්කොද්දී එකමට්ටක තයාරි حالت ග ඔන්න අහුගේ වාහක මුගුණ එදවසර්ග අස් මිදවසර්ග බොංගලා මතින්දා බෝඩ පහරා එනොතෝ එහුරි හැච්චුන ඒ ජානක ගුලේ ගොත අදි අස්මියති මිහාරු මිගොතන් හදීස්ග මියොති ඔයින්ගිරුග මිහාරු මි zamanugo හංගොරාමාගවෙස් අස්බේනු කරේ බයි හිසාබ් තක හමලා දිනුමට්ටක ෆරබදත මච්චන් අරාගින් දියමුග එහි තිරකන් හෝදුමා මිකාල් කන්කන් මිහාරස් බේනු කරේ අස් එම කියාමත හැමය අස් බේනු කුරාන කම් යොතිංගේ ගේත එවිම ඒ බරකායිතරි කමකමුග ෆෑදා ලිබෙනි කමකමුග මේ හදීස් මේ බයන් කොදෙනි එකමට්ටක හංගුරාමය තයාරවේ ජිහාද් කුර්ම තයාරවේ ඒ මක්සදට්ටක අස්සිච්චති තයාර කරුම් ඒ අල්ලාහ කියමන් ගතුමි එකලාංග දීන නස්රු දිනු එයි මතිවරිකමේ එහෙම ඒගේ බරකාතා සවාබ් කියාමත හැමය එකන් කුරා මිහුණත් ලිබිගෙන් දානකම මේ හදීසකේ බුඛාරි මුස්ලිම් ගේ ඉත්තිෆාක් උනරුවා ෆවා හදීස دمتي مباب الثالث فصل حديث رياض الصالحين كتيرسك نواوي سون حديث وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه هم إيمانا قال كوري حديث كمانا قال نما اسمتانغا مبنني صافكم إبا آده ඒගේ සවාබ අදි හංගුරාම ගොස්ගෙන් කාෆරුණ හංගුරාම කොල්ලිමේ ගනීමා මුදල්ග වාහකවස් උර්වතුල් බාරිකි රදියල්ලාහු අන්හු ගාරිහන් රිවාබගෙන් වේ හම් කෂරුන් අල්ලාහ් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් මුකරවියේ අල් ඛයිලු මඅකූදුන් ෆී නවාසීහා අල් ඛෛර් අහුගේ නිග්ගඬා වණි හයෝ ගුලාලේෆේ වකිනවා කොට
egmanik as ekko kuriga dennevi ege ni kuri macce vetti fonna istarigonde niggande mi dennevi eya heokam wani gojjahal wife egmanik ya wakkennuwane ege muradaki as hangurame jihad tayaru kurwa ahugu wahakam yanne hamakene istarigonde wahak enno ila yawm al qiyamah qiyamat dande al ajr ajra sawab sawaba darma wal maghnam ad ghanima muda mi hadisa ki wes bukhari ya muslim ge ittifaqun nirwa fa hadise ema sawaba darma ya ad ghanima muda medukendu men neti libigen daane wahaka kamuga mi bayan korabani migota tayyar ko fawa ahum adi hangorama nudies ekamattaka tayyar ko men miya dalgon men hangorama ettaka ehenihim wasilete tayyar kurun wes ektere himenikin tan igeto ei haqqu difaa kurumattaka kureve kantattaka wati demmyoti mibabuge salis hawan hadis هذه رياض الصالحين تيرسك تريس من حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري أبو هريرة رضي الله عنه قال هنا بابا بيكلك فانا بدال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه من احتبس فرسا في سبيل الله الله ما جهاد كرمتك أهي وقف كفميها وقف كفميها ميادو أهنو ومس أهن هذا كوري أي الله إيمان بجن وحال إكلانج kurabwa fawa wa'ud fula tedukuma balagin wa miha ay jihad kura mihuna shahidunna jihad kura mihuna devwa ikhlas rikama yi kalange kalima fulu matvir kurumtaka jihad kura mihuna devwane sawaba daruma gawahaka mi wa'ud fula miyanani ema iman kammati hure e waadu fulu teduko Allahuge mawga ekalange kalima fulu mativeri kurumattaka ahe waquf ko fimiha fa inna shib'ahu fa esuru ha hunukam filumattaka ka echissa esuru ka echiti wariyahu adi esoro bo ichati fen warausahu wa bawlahu adi esoro kudage fiyadda ichisa maage fiyadda ichati fi mizanihi yawm alqiyamah qiyamadhum enage mizanuga enage hewkamuge tilafatuga waane ඒක මානේ කි එසරුගේ වහයි කොඩගේ ෆියද්දා ඇච්චිසා මාගේ ෆියද්දා ඇච්චි ඒ තිලෆතල්ලා වහකෙනු එකමුගේ ධර්මය සවාබ ඒ එකමට්ටක යස් තයාරුක එකමට්ටක වකුෆ් කුරි අල්ලාහට්ටක එන හේතු කුරියේචි හංගුරාමය එම එමිහා ඒගේ සවාබ ධර්ම ලිබේනේ එසර කාන්දේ ඇච්චිසා bonde chissa esur kudagi fiyra maage fiyada echtiwes sawab debanet mi hadise ki al imam bukhari rahimahullah riwa qarwa hadis ade mi bab ga salis haywan hadis adi riyad salihin terse 31 hadis wa nabi mas'udin رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة رواه مسلم
أبو مسعود رضي الله عنه قارين ربابة جنبه كليك فانا بدالبي الله نبيا أريها الله نبيا صلى الله عليه وسلم قاريها بيكلك وداعته بناقة مخطومة لغن لويفا و جملك هاي لغن اسر دوام وگin එක engata فقال فأين الله رسول النبي هذه في سبيل الله مي جمل مي وني الله مغوغا هيدا كفاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهندق الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة تبايا تيا جملك بدلك قيامة دون حيثتك جمل و هوريها جمل بس وني لغن لوي في لغن එළුවි ෆේවනි එකීව හේවකමක කියා වරෙන් අල්ලාහ් දෙවනි හේවකමක මෙමදුගෙන් දිහේ මන් ජා බිල් හසනති ෆලහු අෂරු අම්සාලිහා හේවකමකගෙන් අන්න මීහා තිමරස් කලාගේ දෙවමේ දිහා හේවක එහෙනොත හදීස් බස්වල ගාදේ වල් හසනතු බි අෂරි අම්සාලිහා ඉලා 700 ضعف හේවකන්ත දිහ ගුණය ගොස් හයිසතේක ගුණයෙන් ඉතුරු ගෙන්දේ මිහාගේ නියෙන් හොන්න ගොතු අදි එවර සිතුරු කරම එහෙම අල්ලාහ් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහා බේකලක වඩාගෙන් මි දන්නවනි ජමලෙ දක්වා ඒ අල්ලාහ් රසූලා මි ජමල් මි වනි අල්ලාහ්ගේ මග හේද කොෆයි හදීස් ලුකරනි තිබාත් ති ජමලගේ බදලගේ හයිසතේක ජමල් කියාමත් දොම් වේ හයිසතේක ජමල් كلها مخطومة هوريها إتشغواني لغن إلويفاي إهويما أي هيوكان تغوس ديها كونغوس حيثتك كونا ويما واغوينغي من حديث رواية كربهماني الإمام مسلم رحمه الله آده مبابك الثالث أول حديث رياض الصالحين استير ستيك بطريس وان حديث وان أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم أبو حماد بنوي أبو سعاد أدي بنوي أبو أسد أدي بنوي أي أبو عامر كمغا أدي بنوي أي أبو عمرو كمغا أدي بنوي أبو الأسود كمغا أدي بنوي أبو عبس كمغا أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قارين ربابة جنبه أنا بدالوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر الله رسول صلى الله عليه وسلم منبر كل متيجا هن واجي vidalwati timan adu essevime سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول نوت يقول وهو على المنبر يقول منبر كلمتي هن واجين الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرباتي تمن كذا فان adu essevime كي حديث القربي كيرت القرآن وآيتي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لو بتكون كريجة دين بهن الزمانك أي هنغرام كرومة إم مهم إن وسيلة تيرون دروغة تبي ميهونا حملادي أميهم بالكرون كندين بيجا كريمة تبي إيه بي هنغرام قرآن ميها بس نوركا إنما ستير وكاجي أميهم بالكرون أي زمانة بلاروغا
එම්මෙ වරුගද හතියාර එම ඒ කුව්වතුගේ මාන අනුවත බාරුගේ මාන අල්ලාහ්ගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ zamanak කරවහ මේ තියගොත මිය දල්ගොන් මෙන්න බුන විදාන කුරීග දෙන්න විහින් ඒ බොංගලා බෝට් පාරේ ඒ රොකට් තකේ රොකට් හමලා මිසයිල් ත එගොත ඒ zaman කොම්මේ zamanak වස් එකචීගම එම්මෙ බාරු මුරි බාරෙක්ගේ වාහක එතාංග ඒ තෆ්සීර් කරවෙන් Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi korwani nakirakum maka aamko e bar beenu ko famiyati එහෙම වීම වකියෙච්චෙන්නු වකි බාරෙන්නු එකම බේනුවා එම්මෙ කොම්මෙ බාරෙවස් අල්ගොන් මෙන් ජෙහෙනි එකම තයාර වගෙන් තිබෙ ඒ වගතක නියාකුරා බාරෙන් හොදාගෙන තිබෙන් ජෙහෙනි ආදේ එහෙන්කම් මිරේගේ شرح قدنو ميسابا ألقون كوركولانا ألقون دعائك الله سبحانه وتعالى ألقون من أبهاي عمل إخلاص ركن دبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا إيه السؤال اللي جايبته